Dobar dan. Danas ću vam pokazati kako se spremiti za odbranu seminarskog rada. Prvo, ne naučiti seminarski. Po 2, spremiti prst. Uradiš ovako, zategnemo i krećemo u boj. Najvažnije za prezentaciju, isto, moramo vežbati noge. Stalno, ako se pijemo i skačemo, znači u stepenice, kako bi izdržali uopšte prezentaciju. Samo, tako. Bam, bam, bam. Bam, sticka bam, bam, bam. Sticka bam, bam, bam. Sticka bam, bam, bam. Bam. Rising up, back on the street. Take my time, take my chances. Dun, 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 dun. I najvažnije, biti samouveren u svoj rad. Moraš da se boriš protiv njega. I nastavljaš da se boriš i ne znaš ništa. I mislim, ipak je najbitnije da se lepo obučiš za prezentaciju. Tako da ipak to pobeđuje. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rivals. And the last no survivor sucks his brain.